alofa ma lole fo lau, alo mai o talafola Radio Samoa, mole nei fo i tai au. E le ngā whātia e tangata whaimalanga mai le Pasifika o na o i Queenstown, tūsa lava beta tala i aitua o New Zealand. Saunoanga na Elmin Style Koviti, Chris Hipkins, na tali mai ai ina ua fesilingia ele mautana nafi, ele taitai o le vaengal ACT David Seymour, po o awhia a tala aitua o New Zealand i atu moto le Pasifika o loo maua lalo le lamati ele Koviti. Na toe tuli loe tusitala i fafo le mauta le Elmin Star, ma ia toe whaamamafa i foi. Ele o toa tele nisi mai le Pasifika, whaalu ni a lato tupe e a si ai Queenstown, aua o le toa tele lava, e o mai ona o ainga, o ngā luenga, po o le vaai fo i o le fō mai. O ni ma salasalonga o le minsta ele i aini whaamaumau lango ai lana whinau. Ele i umi se taimina whaiai nei saunoanga so ona lafo o Hipkins, ai toi whaato ese ai lava na nafi i so o se tasi mai le Pasifika wa whaina finangalo. Ua fesilingia nei whainga tutusa na tali ai le visa ta whao le paanga le whaipulo le Green, Ricardo Menendez March. I totonu o le whanotanga le komiti filfilia le palemene na langa aia whaipulo i tua ngai le nei mata upu, pe a fua i se tasi o aia inga e tataona whaamalia ina mō talo sango nei visa, e tataona no novo whaatasi i le paanga ma le tangata wa mai a Citizen New Zealand, i se mafutanga wa mausali po le genuine and stable relationship. Mai a Erica Stanford o le National, ua fesilingi ai le whaaulu o le Immigration, Greg Patchell, pe whaafefeo na whaamaliaina le nei aia inga Ricardo malana paanga, ai ele ono nofo whaatasi le whale etasi, o le eno nofo valavala i atunu e lua, whaato awhe wā aiai, pe a o mo tā whaonga. Tali polisilo le Immigration Patchell, e le opopole tele i le amata upu le taimi nei, ai o le awhai o pia i aiso e soenga. O la sotolo te semol tau sanga tālu aina tāla sanga i le visal paanga Ricardo, ai maua mai le tali wa talia i le aso sfulu malitasi o Januari le tau sanga nei. Fina o lava Ricardo o lea lava na lava wha maumau ngai lango i le tāla sanga alana paanga sa lano nofo whaatasi, ai ele i vala ona o le Corona. A o le vaenga le National, Saunoa Chris Bishop, o le whaitutusa o tangata, ai mai se lava le taimile nei o lo o whainga taona toe whaafo i mai isi tangata New Zealand o lo i whafo. O le whaipule e Ricardo, le afo i le i lewa o na fesilingia le vave o na maua le nofuanga i o mai malana paanga wha anofo e se ai, a o lea te le kiu o le lisi whaatalitali. Ua talo sanga ina nei le whaamua o le whaia o tui, mo Aukilani Saute. O le otutu whaatasi fo mai ma le community o le soifua maloloina i Saute o Aukilani, tu watu le nei talo sanga, ma o lo o langolangoina le councillor o le Manukau Ward e Feso Collins, pe a fua i ai i cases na alia e mai i le vaenga o Aukilani. Ai i se tali mai ale Minister Koviti Chris Hipkins e ono mawhaio na sila i aile malo pau o lea e iai isi ngā luengo lo ave i aile whaamua i le taimi nei. O lo o talitono fo ele Minister o le ua mai a whaia tui o nisi o i lātou o lo o au mau i Saute o Aukilani. O le lua vai asa o mua nga i le tolu o le a wha au au bea tu inga mo tangata o lo ngā luloi tua oi wha a bea ai mo lātou a inga. Ua whaia so e enga i le tamana whana ina i leo i papatoe Aukilani ana pō. La talata i leono i le afiafi, wala awane i leo whaatatau se pulu whana wāti atu i le whaamalama o se tasi o whaleo a inga i Avers Avenue. Na ngā i leo ma upenga whaapele helikopa te au le valu le pōna pō, ai sau i whafo le ua whaamanu alia malana la au malosi, mai whaapeo le taimi fo i le ana whana ina i loa i leo. O lo whaawau so e enga le tai au nei, mai report i le One News, o lo whaata o tolia ti ngā ina lea tama i le maota ngase. Tala whaai o le tai au, o lo whaamoemoe le eni usila i nisi tupe mai le malo mo le whaalelei au ana au nanga. O le saunoanga lea le pole sili a Greg Foreign i le whaalawi loa i ana nafi o le ngau o le kamupani vaalele se lau valu 5 miliona mo le ono masina mulimuli o le lua afe lua se fulu. A o whaatatali ai le apato le malo o se tala le lei le pūlenga malana kamupani. Le tatala o whewa inga i le vau ni usila ma au se talia pe ona sauno i Foreign ai ele i o le masina o Iulai. Ua tautino Foreign au noa ma le toe fisoso aniato le malo e le mawhaiona umi o na ola le kamupani vaalele. E le o manino mai saunoanga le pulesili pe a whai ai toe fisoso aniato le malo pe ono a vea lea fesoaso ani wha awalatu o se nono ngā tupe po o le whaaliliu o ni sea o lo mawhanwhanad pulesili e toi maua leisi fesoaso ani mai le malo. Tala nal tai au manuia tele le neias whareile.